NBA Rocket Liga ćemo distribution 4x4. Ovo se Rokije. Ajde, napraćemo odmah. Uzet ću Young Boy. Idemo. Nadam se da vam neće smetati. I to. Zato što ćemo nabrzati da igramo. Nema šta, da ćemo baviti. To. Još jedan gol. Baš gol, 2 gola sam dao. Opa. Teško malo ću se fokusirati na ovu igru, ali to ako budne ljutne, opa, ovo što se mi bijamo. Ovo igrao sam sezone, ali još ćemo igrati samo Roki. Prva epizoda. Kako skočite? Ovdje. Ovo je nejasno. Ako sam ponekad iznerviran, to je nemoguće jer je agentelista. O ne! Hajde spasite gol! To raja! Ali sam žurno. Ovo mi je prva epizoda na YouTube kanalu i tako s prvom. Znate? Ne daj. Raja nije mogao staviti. To. Odbacio se. Još je opet. Stalno i... vidi ovo, evaj sam leti. Jedan lik. To sam teško igrati ovaj roket. Gdje? Pa je vidio gdje je to tako. Ne. Uspio mi je nekako izvaditi do nama, kako već. Op! A da, neću ispiti. Idem malo. Imali neđe nitra, to mi treba. Yes. Ne. Došli se do gola. Vidjeli smo gol. Kakva nesreća. Wow, epic save. Epikao sam. Epic save, hvala. Nema na čemu što sam epikao. To treba brat propu dječe. Ali da se ne uvodimo ovo. Čekaj, prvo da. Lako. Ovo ćemo lepo vidjeti gdje će ići. Ide prema vamo. Idemo. I gol. To raja. Kakav gol je dao. Kakav naravno. 3-1 za nas. Ne. Da vjerujem. Sad ćel sam čipsu. Kada čaško sam. No ne, nećeš autogol. To nije moj. To spasi. Ne! Fuck! Ne. Nemojte, molim vas!
pa se sad. Wow, bomber, ide bomber. Idemo. Ne, Raja, to Raja, bravo Raja. Bravo za ne. Bravo za nas, Raja, hvala. Au, kakav gol. Nerovatno. Hat-trick. Hat-trick. Neću da vjerujem, ali... Dobili smo još jedan gol. Ovo je toliko lako. Imamo još 44 sekunde. Da završimo ovu. I evo ga, pašava sve. Idemo sa lako. Ne. Da švitka lopa pukne. O, da! Ne vjerujem da je kraj mene prošla lopta. Ajde, popnite gore. Pozdrav za vas koji me budete pratili na ovom kanalu. I već evo ga je da završi ovu snimku. Ovo sam... Kako nije završeno? To. Gotovo. Ali novo auto. Pa bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!